Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akmal. Terpaksa buat extra work hari ini ya due to technical error, tapi tim kita very professional ya, kita akan uruskan isu-isu technical ni very shortly. Okey, pertamanya saya mengalu-alukan kehadiran semua penonton Blast Talk untuk sesi kali ini, sama ada secara fizikal maupun secara online, dan yang terutama saya ingin mengalu-alukan kehadiran dua panelis yang telah kita jemput, mereka yang sangat-sangat berkepakaran ya dalam industri F&B dan juga perkhidmatan makanan. Tak lain tak bukan Datuk Dr. Rizwan bin Ismail, lebih kita kenali sebagai Chef Wan, dan juga Puan Hafizan binti Urif daripada Serai Group. Okey, jadi kita berikan tepukan kepada kedua-dua panelis kita pada hari ini. Saya yang berdebar sebenarnya ya. Dahlah kita berdebar, technical error pula, jadi bertambahlah berdebarnya. Tapi doakan kita dapat mengendalikan sesi pada hari ini dengan baik, dan mudah-mudahan segala perkongsian yang akan kita laksanakan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton yang mengikuti program Blast Talk pada hari ini. Jadi pertamanya sebelum saya memulakan sesi pada hari ini, of course kita ingin merakamkan ya setinggi-tinggi penghargaan kepada moderator tetap kita for the last 3 years, Datuk Zulfikri bin Osman, dan juga tahniah kepada Datuk di atas kenaikan pangkat sebagai Ketua Pengarah MARA pada masa ini. Jadi alhamdulillah saya telah diberikan kepercayaan untuk mengendalikan program Blast Talk, dan kita akan memulakan kupasan-kupasan kita ya bersama dengan panels yang telah dijemput. Hari ini kita membawakan satu topik berkaitan dengan jenama, which is kadang-kadang kita rasa jenama ni macam benda kecil je, tetapi benda kecil yang kita abaikan itu akan memberi kesan yang besar kepada perniagaan kita. Dan jenama ini bukan sahaja mewakili perniagaan, malah kita juga perlu membina jenama diri kita sendiri untuk dikenali sebagai orang yang hebat, orang yang boleh dipercayai, orang yang ada integriti. Itulah berkaitan dengan jenama yang boleh kita kaitkan dengan diri kita terlebih dahulu sebelum kita melihat satu skop yang lebih besar melalui penjanamaan organisasi ataupun syarikat yang kita bina. Jadi yang berbahagia Datuk dan Puan Fiza, hari ini kita di depan kita ni dari segi audiens ya Datuk, kita ada di kalangan warga Kerja MARA. Tak payah Datuk datang. Tak payah Datuk, chef je. Wan sudah. Sangat. Ada doktor depan berjela pula panggil Chef Wan sudahlah. Baik baik Chef Wan. Tadi kan the opening tadi speech tu berjela bercakap dia pun fikir kat ni nak habis ni kan. Belum masa bercakap lagi. Chef belum lagi chef. Berjam-jam. Lepas tu kat dia pun tak start lagi. Pusing kita nak straight. Tak sabar ya, chef kita tak sabar. Okey. Bagi saya mulakan, tak boleh minta 3 jam ke? Oh, masya-Allah. Boleh tunggu 3 jam ke? Boleh? Okey, kalau boleh tunggu jam, kita extend 3 jam. Gunakan peluang ini untuk dapatkan seberapa banyak ilmu daripada pakar yang kita bawa pada hari ini. Okey. Setuju 3 jam? Dia gelak aje chef. Kalau chef masak mungkin dia boleh stay 3 jam. Dia tak setuju, free bukan bayar apa pun. Okey. Pertamanya saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya kepada semua ya. Kita masih dalam mood Syawal. Saya hari ini pun cubalah menghayati mood Syawal. Dan alhamdulillah kalau kita bercerita tentang Syawal ni chef dan juga Puan Fiza, sangat sinonim dengan makanan. Syawal ni macam-macam lah orang nak makan kan. Puasa sebulan tapi nak makan macam nak makan 9 bulan. Okey, Puan beraya di mana tahun ni Puan? Johor. Alhamdulillah. Saya di Johor. Alhamdulillah. So apa makanan favorite kalau Syawal? Biasa. Ketupat, rendang, biasalah. Biasalah. Standard menu raya. Menu raya. Okey, chef. Chef ni kalau kita kata raya kan, apa menu yang signature lah. Orang datang rumah chef dia beraya mesti nak cari menu ni. Kalau tak ada tak sah lah bukan rumah chef Wan lah. Macam mana tu? Sebenarnya kan, saya ni very easy tau. First thing you have to understand, saya ni Buddha. Kemudian hidup kat rumah tu seorang, ya. Except ada 14 kucing lah. Ya. And then saya pula umur dah 67 tahun. So, saya selalu ambil jalan singkat. Raya ke apa ke, I always tell my adik-beradik, since now mak dah tak ada, ayah tak ada, saya lah ya, ketua keluarga. So, you come to see me,
Hari raya kita kumpul adik-beradik pagi raya tu, and I give everybody to come pagi sampai pukul 3 je. Lepas pukul 3 nanti saya akan tiup whistle. Kau nak balik, tak balik aku tiup whistle. Semua kena balik. Jangan nak memekak kat rumah aku dah masak dah 2 hari 2 malam untuk korang. Lepas korang dah dapat terima duit raya anak beranak, cucu cicit korang semua, semua balik. Sebab pukul 3 saya nak tidur. Saya ni very strict in that kind as I grow older, especially after cancer. You know, I need my rest. So 3 o'clock, Wan akan tidur sampai petang pukul 5 for 2 hours. So meaning the house has to be very quiet. That's it. Okay. Kemudian kalau ada adik-beradik tak dapat first raya ke, second raya datang sekejap. And that's it. After that, tak ada beraya lagi lah. Okay, tak ada lagi. Tak ada lah macam orang raya berbulan-bulan tak puasa. Saya nak beraya sebab sebulan tak ada yang harap nak tahu rumah aku lepas raya tu kan, pening kepala kan. Because kan nak menyusahkan kita. Buat apa? Kita nak kena masak, nak bagi orang makan. Apa dah bagi makan ketika tu, that's it. So ada time kalau nak, orang bawa pergi makan restoran. Lagi best kan, makan benda-benda lain, makan Chinese ke, makan Italian ke. Tak payah hari menghadap ketupat kau kan, menghadap siang-siang malam lemang kau. Balik pusing tu juga. Pergi pasar malam pun tu juga orang jual. Apa hal? So I am very practical. When it comes to that, I value my time. You know, my time is not just entertaining people all the time because I have to take care of my garden, I have to take care of my house, my cats, I have to take care of the restaurant business. There's only 24 hours in your life. So therefore, you need to have priority. You know, priority. And one pun tak adalah menjejela pergi semua orang punya open house and all that. Because pengsan lah kan. Because tiap-tiap kali pergi open house orang, macam ni semua macam ikan jerung nak bergambar tau. Macam ikan jerung, bergambar tak habis-habis orang perempuan. Tambahan ada social media, kau tak boleh makan pun. Pergi rumah orang ni bergambar, pergi rumah orang tu bergambar, orang bergambar. Lepas tu kita balik rumah, kita lapar balik. And guess what? Kita rebus Maggi, pecah telur, itu yang kita makan. Tak makan rumah orang. Sama juga macam pergi orang kahwin. Itulah cerita saya. So I'm very practical. For me, raya has to be 1 or 2 days simple. That's it. Finish. Done. Okay, done. Alright. So kita jangan bagi saya pening kepala. Okay, we go straight to our topic, Chef. Yalah, duit dah habis dah. Duit dah habis. Lepas raya kan duit dah habis kan? Cukup lah kan. Dah bagi orang duit raya, dah bagi segala apa. Beli baju adik-beradik kan. Hantar kek, hantar kuih kan, biskut. Dekat saudara mara semua. Duit dah habis dah. Cukup lah nak banyak hari nak bankruptkan aku lagi. Buat apa? Debaran saya tu sangat signifikan ya. Saya tiba-tiba berdebar macam mana saya nak handle chef punya. Tapi I'm very happy. I think you all pun tanya satu soalannya dah 20 minit jawab. Itulah. Banyak soalan lagi ni. That's why saya minta 3 jam. Okay, kita nak fokus kepada kita punya topik hari ini, bercakap tentang branding. Kita bercerita tentang self branding, company branding, corporate branding and semualah berkaitan dengan branding. So macam kita tahu ya, Chef Wan telah pun mempunyai satu perniagaan D1 1958. Okey, itu adalah branding yang sangat kita jelas, sangat obvious, associate direct dengan personality chef sendiri sebagai seorang chef. Jadi chef, kita bercakap tentang personal branding ni. What do you think? Is it the right strategy menggunakan personal branding sebagai jenama yang dikaitkan dengan perniagaan chef sekarang? For me, let's speak this way lah, you know. You all tahu Chef Wan has been, orang kata, a brand by itself lah di negara ni ya. Bukan saja negara ni, Wan pergi mana-mana mewakili Maltrade, you know, dalam berbagai festival di dunia, sama ada untuk tourism Malaysia ke atau jemputan by many organisation ya daripada luar-luar negara. Macam Wan nak pergi tak lagi beberapa hari ni nak pergi ke Ubud for the Ubud Festival untuk wakil Malaysia. Kemudian mid-June saya ke Portugal to represent Malaysia again, and then July in apa, what they call that, kalau nak menyebutkan Macau and then after that bulan 9 will be in Sweden for now all the organisers have booked me in all these world festival, so I go on their platform as the food ambassador of the country. That's my jenama, my brand, Chef Wan, the food ambassador of Malaysia. So for that, saya terpaksa lah create kan for Malaysia kan jenama. Nak create one topic on the rainforest, being a giant pharmacy and also a giant supermarket. Contohnya, I will bring Sabah and Sarawak punya cuisine to Portugal to introduce makanan daripada ethnic. So that's my tema ya. So orang dah faham jelas. Oh, he's going to talk about the food from the rainforest. Apa makanan orang Iban? What do they eat? What are the sauce available kan? Why is the Malaysian rainforest? Ni kan. So this
So in one way, I'm sitting down to create my own jenama. There are many other celebrity chefs coming from all over the world. From Morocco, from Tunisia, French, apa semua. Tapi Wan naklah something yang kelainan. That is very Malaysian. You understand? So I am creating that brand. So for as long as I've traveled all over the world, in my capacity as a food ambassador of negara, I've always been very successful in my presentation. Kadang-kadang sampai Mak Salih tu kata, you know what, in this World Ethnic Food Fair in Birmingham, there's one person, BBC tulis dalam artikel, dia kata yang menyelah persembahan dia yang no other chef can actually present that kind ni is none other than the food ambassador, Chef Wan. Kenapa? For him to talk about the significance of rice in the Malay culture, and cerita je pasal ulam aja. And how important ulam dalam budaya Melayu, beras-beras, nasi dalam budaya Melayu kan. So I created the jenama. So over the years I noticed apa yang Wan selalu buat yang ke tengah yang is very Malaysian become something subject of interest to all the wartawan. They find it very interesting. Even nak buat nasi dalam buluh manuk pangsuk tu kan. Dia cerita pasal that because that's how it's done in the rainforest kan. So that's why sama juga bila Wan create anything in terms of my restaurant when my first partner jumpa saya lah. Yeah, and don't forget I go into this restaurant industry lambat tau. Sebab apa? Wan for the longest time tak nak restaurant business. Sebab I come from the restaurant business and understand how difficult it is. Sebab saya ni cerewet. I'm very fussy. I would drive anyone off the wall. And let's not forget, I'm also very opinionated. I'm a very well-travelled person. I've eaten all over the world. Pengalaman Wan sangat luas. So therefore, people sometimes around me find a bit, orang kata, risaulah. Bila Wan makan sesuatu, bila I buka mulut, pergi restoran dia pun turun bawah serai tu, chef-chef semua tak tentu arah, semua dah keluar dah. Kan, bila bagi aku kuih tiaw macam ni, dah kena cagut dengan aku dah. So these are the kind of thing that sometimes, you know, I kind of like, you know, create that. So when my partner came and said, no, you know, Chef Wan, kalau you tak nak restaurant business pun tak apalah. Kata, why don't you open for your son? Because Nazri came to see me, kata my Chinese partner, and he really wanted, can you pujuk my father? Because I was not interested in restaurant business. It's hard work. Tanyalah orang sebelah dia lagi. Sian kau lagi tadi tak nak cakap kan, aku cakap ya. Lawa kasut matching dengan seluar pula. Kan? So back to cerita tadi pasal branding tadi tu. So then I was fikir, okay, what exactly yang saya nak ke tengah, because there's tak ada celebrity chef di negara ini yang so far has really gone out to do something yang menyelah. So people always ask me, why don't you open something like Gordon Ramsay, Jamie Oliver, semua tanya saya kan. I kata for what? For what? Sedangkan Wan buat iklan pun 7-8 iklan in 1 year, I can make an income. Sampai income tax kata, wow, iklan Chef Wan saja is 5.8 million. Kau setahun boleh ke buat 5.8 million? Aku restoran kau. Aku nak tanya serai. Boleh ke? 2-3 restoran kau boleh ke dapat 5.8 iklan tau? Belum kontrak TV aku lagi tau. Kan? So you give me one good reason why I nak buka restoran sedangkan I boleh buat duit dengan ideasi aku ni je. Betul? Naik atas pentas insurans tu, mencecek-cecek macam tu, orang bayar RM25,000 bila income tax cek aku. You know what I mean? Kan, mencecek aja. You ingat hari ni sebab marah ni, sebab I kesiankan you all bagi free tau. Kalau tidak ni, pepek-pepek macam ni, turun aja tanya Jun. At least macam ni je RM10,000. Tu okay, macam discount ke RM10,000 tu? Terima kasih. Kan, tapi hari ni sebab I kesiankan you all lah. Tak tahu macam mana sebab raya katnya kan. Kesian buat bagilah free tu. Tak ada ni. So anyway, back to the cerita. So then I decided, okay, since I want to, you know, I've been asked to have my own restaurant, what exactly yang Wan nak create into this brand? Malaysia has never had a chef yang naikkan makanan Melayu into a form of restaurant yang mentabatkan yang nampak restoran tu lebih cantik, lebih lawa, where people want to go in and really feel comfortable to eat the Malay restaurant. Makanan yang dihias dengan cantik. Kenapa makanan Melayu selalu kena kita pergi dekat mamak-mamak, kena pergi dekat warung-warung yang berminyak-minyak dengan shaping dish, dan selalu kita tengok nak ambil asam pedas berminyak dengan kari dengan apa semua kan, and longgok macam tu je. Why kita selalu bila kita nak buat lauk pengantin, sibuk kalau orang gaji sehari kan. Wan tahu lah sebab I dulu gaji buat lauk pengantin kat Felda kan. Kalau meja saya sampai satu kampung bercerita makcik-makcik. Kalau saya duduk dekat atas lantai buat lauk pengantin, bila gubah-gubah ni, semua kakak-kakak semua tu, Cik Sia, Cik Beda, dan jiran semua datang menengok saya mengubahkan benda-benda sebab I'm gifted. You understand? Not only I can cook food well, but I can present the food cantik also. So then I realise bila buat ni, pengantin-pengantin datang sampai
pengantin laki-laki punya rombongan datang, semua datang, bila tengok meja pengantin semua puji. Cantiknya ayam kau, mana ada ayam boleh tertongging macam ni dengan telur semua terkeluar dari jumbo dia. Semua kan, kita buat lawak, ayam boleh rupa merak. Boleh buat macam ni, boleh macam tu kan, apa semua kan. Sekejap kau cakap, aku tak cakap. Dia macam duduk lah, bila lah aku nak cakap ni. No, Cik, I nak ambil your tip Dia actually. macam tak larat. I nak copy paste your tip. So for me, from all my pengalaman dari awal masak untuk orang kahwin, bila orang nak upah, kau ambil lah, badan umur saya 14 tahun ke. Kau ambil anak Mae tu, kau tengok dia masak nasi minyak dia punya sedap. Kau ambil anak Mae tu, kau tengok dia buat dalca dia, kau tengok macam-macam dia kan. Sebab saya cerewet. Sebab saya nak buat semua mesti nak sedap. Janganlah kalau kau macam nak buat kerja kahwin, kau nak kedekut-kedekut bagi orang makan, janganlah jemput I. Because kita nak buat semua terbaik. Sebab macam mana kita masak, tak ada. Orang pakcik saya kata, aku pakai minyak sapi 3 berapa kilo ni, aku pakai 1,5 kilo je. Lain pakai minyak kelapa je. Saya tak ada. Dah tak cukup minyak sapi. Letak budak butter. Nak bagi bila orang makan nasi, kau punya lembut lah nasi ni. Lepas tu kau rebus stok kan, kau letak macam-macam. Dulu belum belajar chef lagi, dah tahu air rebusan tulang-tulang tu macam-macam. Boleh letak tomato, daun sop, daun bawang. Macam-macam tu flavor the stock. So the stock bila kita masak nasi biryani, bila kita masak nasi tomato, and the nasi become like, wow. Bila pakcik-pakcik tu makan ni, ya Allah sedapnya nasi kau. Sedap. Tu berair lah Elio. Kan? Macam tu. Because itulah warna kan, nak kepuasan. So dari muda, I've always been a person with that. So that's why when I wanted to open my jenama restaurant, I said, why don't I help Malaysia to do a Malay restaurant yang dapat menaikkan tahap makanan Melayu to a different level. Sedangkan makanan Melayu ni selalu kalau nak makan sedap je kena tunggu raja datang, kena Perdana Menteri datang, kena tunggu all this kan. Kau tahu lah kan banyak orang sekarang suka mengampu kan, orang pangkat-pangkat tinggi ni, mengipas, jadi they get the best. Yang bawah-bawah ni macam second, third class itu kan. So why can you have this quality of food, sajian lauk pengantin macam mana lawa you nak hias untuk raja sehari, that this kind of food is presented in a restaurant. Okay, kita stop dulu di situ. So that's the brand. Saya rasa memang daripada bercerita daripada international level dia punya positioning brand tu sampailah ke Felda, which is I want to give you an idea. I want to give you an idea. Kan, how I started to build the brand, because I am confident of what I'm going to do. So from what I'm confident of all the history, because kita nak buat sesuatu, kita tengok the past, apa pengalaman kita, apa history kita, and then kita realize this is the one that makes you successful. This is the one yang jadi bualan mulut orang ramai, orang bersembang, orang suka makanan you kan. So therefore, kenapa tidak? So then I decided to build that restaurant, Malay restaurant. Very well said. Tepukan untuk tu brand. Chef Wan. Okey, dah tepuk kena berhenti sekejap ya. Saya bagi dekat Puan Fiza. Kesian. Sila minum. Okey Puan, Datuk dah panjang lebar bercakap tentang macam mana membina jenama daripada personality kita, daripada pengaruh yang kita ada, daripada kepakaran yang kita ada. Gunakan kelebihan-kelebihan kita supaya kita dapat membina jenama diri kita. Jadi untuk Serai Group ni kalau kita tengok mungkin kita tak kenal owner dia. Siapa owner dia? Kan? Yang hadir adalah CEO. Mereka Puan Fiza bekerja dengan Serai Group. Tetapi Serai Group sangat terkenal dan membina pelbagai strategi under one roof. Membina jenama, pelbagai jenama dalam di bawah satu bumbung. Jadi Puan Fiza hari ini hadir sebagai wakil daripada Serai Group yang akan bercakap tentang corporate branding. Tadi Chef Wan cakap tentang personal branding. Now kita fahamkan juga bagaimana kita nak membina corporate branding melalui pengalaman yang ada bersama Serai Group. Mungkin Puan Fiza boleh share the journey 30 tahun journey membina jenama. Jadi mungkin di situlah kita boleh kupaskan the strategi, dan saya harap sawan-sawan yang ada boleh memahami strategi untuk membina jenama supaya lebih sustainable dan lebih dikenali walaupun orang tak kenal siapa owner dia. Okey, silakan Puan. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Chef Wan. Okey. Serai Group adalah business family. Okay, and the founder Puan Rina and Cik Najib, and dalam Serai Group kita ada 4 directors in Serai Group. Then Serai Group actually dah more than 20 years dalam industri, and sampai sekarang even after 20 tahun dalam industri kita still relevant. So it's not the short journey.
To make sure kadang-kadang kita ni, kadang-kadang kalau restoran ni, dia macam lepas 5 tahun dia jadi suam-suam kuku. Betul. Dia jadi Banyak yang suam-suam berlaku kuku begitu. kan. So it's not easy to make sure kita punya brand, kita punya business relevant and sustain after 20 years. So terlalu banyak orang kata sacrifice lah. And kita macam Serai Group, why kita boleh sustain? One, kita punya strength is kita punya founder. 4 of them, they are really hands-on. They know about their business. Daripada sekecil-kecil sampai ke sebesar-besar. They know everything end to end about their business. Sebab kadang-kadang sekarang ni, kalau kadang ada setengah entrepreneur buka bisnes, hire orang, leave it to them and dia pergi jalan makan angin. Macam sindir aku je. No lah, bukan. Nanti kau nanti kau. Ni sebab selebriti. Nanti kau Ni aku sebab kasih balik. selebriti. Apa? Kau sabar, kasih pantun. Kasih pantun, kasih. No, dia Cik Wan, kita ni, kita dalam bisnes Serai ni, kita tak ada selebriti Cik Wan. Macam Cik Wan, you punya, macam Cik Wan cakap, you ada berapa million income. Tu different. Tak dulu. Sekarang dah miskin balik dah. Sekarang bagi makan kucing aja. So, kita kat Serai ni tak adalah selebriti macam Cik Wan dalam Serai Group. So, kita punya orang kata, kita punya bisnes tu itulah restoran. So kita kena betul-betul tahu how nak orang kata buat profit lah. Itu yang paling penting kan. How nak sustain. Business ni is about sustain, is about growth and of course profit. Itu fokus kita kenapa kita buka restoran. Cuba kadang-kadang kalau kita tanya dengan orang, I nak tanya kenapa you nak buat bisnes? Adakah sebab nak glamour? Oh, because bini I tu Datin Sri dia buka kafe. Oh, I pun nak buka kafe. That is different. That is salah. Satu orang kata satu mindset yang salah. Sebab kadang-kadang kita nampak, okay, kawan I Datin Sri dia buka restoran, I pun kena ada restoran, I buka sebelah dia. Kena ikut-ikut. Itu trend. Banyak tau. These days banyak. A lot. Banyak. So banyak. Sekarang mana-mana even dari segi kosmetik ke apa kafe banyak. Ikut trend. So first kita kena tahu kenapa kita buka bisnes. Kenapa kita jadi owner of the business. Kita nak make sure kita boleh sustain. Bukan kata 3 tahun kita tutup. Kedua, kita nak profit. And kita nak tengok kita punya growth. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. So kita nak kena make sure kita punya business tu akan grow. To grow the business, to sustain in the market and then to make a profit is not that easy. So you need a team. And I selalu tanya dengan orang. I cakap kalau when someone come to me, okay, how you boleh macam Serai, how Serai can grow and can sustain and can relevant. I cakap you need to put the right person in the right place. Kan? The right person. That is very very important. Sebab person is orang kata dia punya platform, orang yang akan orang kata execute. Orang yang akan execute whatever kita punya plan, strategi. So, put the right person in the right place. That is very, very important. And orang kata to be a leader. Sometimes I always ask people, are you ready to be a leader? To be a leader is not an easy job. To be a boss, senang. Macam Cik Wan, you truly a good leader because you know every single thing in your business. You know end to end. So tak adalah staff yang boleh goreng-goreng you. Betul tak? Ya. Credit to Chef Wan. I think also because kita chef kan, you know. On the corporate side pun let's not forget. Years ago I was also an accountant, you know. Kerja di bank Wally Merchant. I was an accountant to Tan Sri Tajuddin Ramli MAS dulu. So I was reporting to him So imagine TR Tajuddin Ramli. So even that period working in the merchant bank, I was very well versed with books. So everything is about accountability. Kejap lagi kita cerita why kadang-kadang Malaynya business ni banyak yang fail. Banyak fail. I will tell you because they also sometimes come to see me. Cik Wan, I need your help. Macam mana you boleh maju begini. And I dengar lah cerita-cerita dia kan. And so many things that went wrong lah. Macam you baru sebut tadi kan. Banyak orang yang sekarang laki banyak buat duit kan. Tamannya dia buat dapat duit tak tahulah. Mungkin serut bag je ada 8 juta. Kan? Lepas tak tahu apa nak buat. Bagi bini buka restoran. Buka penjaga-penjaga macam ni pun. Betul. Ada juga menteri yang telefon I banyak kali nak buka restoran kat mana-mana. I cerita you sebab duit dia terlebih.
I pun tak nak ambil duit tu, takut. Sebab dah dengar cerita macam-macam, menteri ni buat tu macam apa. Kita pun tak tahu mana datang duit tu kan. Because they have extra money. God knows where the money come from. We also don't know. And then lepas tu after that money pula, they don't know what to do with it. They want to open restaurant business. But then tak ada orang yang they have the money. They have ni. Tapi they need a person like me. Tapi kita pula tak berani lah ambil duit gelap ni kan. Sebab kita tak tahu. So saya tak boleh benda gelap ni. Kalau tidak, nanti I cerita you kalau I nak kaya dah lama I dah bergelap dah. Guna nama I jumpa tu Mahathir tu sign aja. Jumpa Anwar tu sign dia. Bila pun boleh pernah ya and all that. Tapi I'm not that kind of person tu kan. Because of your branding. No, I tak nak duit tu lah. Baiklah aku pergi cuti duduk kat pantai walaupun duit aku tak banyak. Kan? So but anyway, what you say tadi memang betul ya. A lot of kita yang nak berniaga tu daripada awal tak ada business plan, tak ada strategi, tak ada apa, dia really tak ada. Macam Wan dah tahu my metabat ni ialah untuk naikkan makanan Melayu. So therefore makanan kita kena present dia cantik, kena sedap and has to be one. Because my partner tanya I, dia kata, okay, how are you going to position now that we're going to open a Malay restaurant? I want to position my restaurant to be like as though I am entertaining all my friends and all my fans just like I masak kat rumah. So makanan Wan, kalau you tengok my restaurant, banyak orang kata lain compared to restoran-restoran Melayu lain. Sebab cara lauk you, because mine, air tangan saya kan, over the years. So that's why I take that very, very, orang kata, important lah ya. Because that is my brand. That is air tangan Wan. So kalau chef saya, tak boleh sembarang tukar menu, dia tak tentu arah. Kalau kau nak tukar, katakanlah rendang you, rendang I, atau dendeng I ke, you nak tukar dalca you ke, kari ikan you ke, you must first show me that you can make my kari ikan better than me. And you know what? You will have it. Because one tak ada, just because I'm a celebrity chef, that makanan saya has to be the best. No. Because for me, at the end, the guest yang makan tu must have nothing but the best. But if the chef yang makan tu kena have nothing but the best, the makanan tu must be, orang kata, terbaik. And cook tak kisahlah. One je nama je kan. So besok you can take this, and that's why my challenge is I tell my chef, now the challenge is for you to improve the rendang udang perak ni. Udang apa? Udang apa? Contohlah rendang udang galah, fresh water prawn perak ni, kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa tak rasa kunyit, tak rasa serai? Kenapa cair santan tak pekat? Why is it looking like that? Macam ni saya cakap tau. If I don't like you, I tell you straight on your face. You take this back, you bring back, and then I want to come back tomorrow and taste. Lantak engkau nak kena duduk kat dapur 10 jam ke untuk kan? Because this is not how makanan Melayu supposed to be. Because there's a lot of our Malay chef, this attitude memang gaji nak tinggi, tapi pemalas. Nanti kita cerita pasal kisah orang Melayu kita malas. Okay. Dia pun boleh cerita. Okay. Korang nak telan ke, korang nak dengar ke, lantak korang. But this is the truth. Apa yang kita lalui kan? Maknanya chef, it affect my brand. It affect. And the complaint come from all the people kan. So that's why penting. Okay, maknanya chef, apa pun sebenarnya dalam kita punya usaha dalam menguruskan perniagaan dan menguruskan jenama, kualiti kena berada di tempat yang paling tinggi. Itu ya. Kena cerewet. Kena cerewet. Okey. Kena ambil tahu. Alright. Kena bising. Kena tegur. Okey. Then back to your question tadi, corporate branding. Betul. Okey. Macam Serai, kita dah melalui banyak fasa. Okey. Fasa daripada 1 outlet, daripada 5 outlet, daripada sekarang berapa outlet Serai? Kita ada 24. So dia ada interview ada 20. Sebab orang tak tahu kan. Senang kerja saya. Serai apa lagi restoran ni? Cuba cerita pada dia orang. Kita ada dalam kita punya group, kita ada Serai, kita ada GB. Kau banyak Serai? Serai ada 7 ke 8, and then ada Serai, GB, Seratai, GB and Co, GB Chow. Datuk kata saya tak tahu. Saya tahulah Datuk. GB Elmina. GB tu banyaklah, ada GB Chow, ada Western Concept, ada Chinese punya cuisine, and then ada macam dekat Maria ala Nusantara. So kita ada diversify kita punya orang kata menu lah. It's not only one concept Malay kan, ada mix lah. No, I like it. I sometimes go. Selalu pergi restoran ni. Sebab I like because orang selalu maintain the quality, the consistency, sedap. Because kita ada percayaan tu, kita always go to the ni. Bukan nak puji dia je lah kan. Tapi kena pujilah, kena pujilah. When it comes to the corporate branding, kita dah melalui banyak fasa. Daripada 1 outlet, 5 outlet, and recently daripada I think 4 tahun lepas, kita dah buat big transformation.
when kita dah set mana kita punya hala tuju for Serai Group. Kita dah set dah. Okay, ini hala tuju untuk Serai Group. Where we are in next 5 years. So, kalau katakan kapten kapal, kapten sebelum dia berlayar, dia dah kena setkan dah, dia true north ke mana. Navigation tu dia dah kena setkan tu. You nak pergi utara, you nak pergi selatan, nak pergi mana. So the navigation tu, you must follow the navigation. Tapi kadang-kadang kalau ada ribut, topan ke apa, kadang-kadang dia kena corner sikit ke kiri ke. Tapi we stick with the final destination. Where we want to go, where we are. So that is very, very important. I always tell whoever yang datang jumpa I, okay, Puan, I nak start business. Okay, I cakap, first, what is your objective for you to do a business? Are you untuk glamour? Are you untuk ikut trend? Or your kawan ada cafe? Ataupun you want to be a success entrepreneur? So kalau you want to be a success entrepreneur, what is your end goal? Okay. Adakah your end goal tu setakat okey lah, boleh lah, cukup makan lah? Ataupun you nak, orang kata sky is the limit. So when they come up with, okay Puan, I nak gini-gini. So you tell me, if your misi is the sky is the limit, I can share with you whatever my experience for the past orang kata 15 tahun and apa yang kita dah buat, the major transformation in Serai Group. So the important is your misi and visi. What you want, where you want to bring this your business. Kalau you setakat nak cukup makan, don't come and sit down ini. Tengok dia bukan cukup makan tau. Kita duduk sini cari lampu tau. You tengok belian cincin dia dengan dia punya ni, tak tahu berapa karat ni. Dia cakap ni kan, dia bergerak-gerak ni macam silau punya mata air ni. Banyak iklan lah chef ni kan. You janganlah. Lari momentum Puan Fiza nak bercakap. Oh, so you tengok I punya ring lah. Silau mata dengan lampu tengok ni kan. Itu belian betul lah. Tak adalah cek pasal malam. Nak tahu juga berapa karat kan. Pasal malam. Macam air ni kecil seketul je. Dia lap-lip. Pasal malam cek. Okey, kita berhenti sekejap. Puan. Sorry gurau. Tak ada masalah. Kita betul. Gurau juga. Kita berhenti sekejap sebab saya ingat kita memang banyak kita nak sembang, banyak nak luah, banyak nak kongsi. Tapi kita nak tahu apa yang ada dalam kepala penonton kita. So, Akmal cuba cek kalau ada soalan-soalan yang mungkin nak ditanya daripada penonton-penonton fizikal, dan saya juga mengalu-alukan yang nak bertanya melalui Slido, ya, kita boleh start majukan soalan dan saya akan pick up lah soalan-soalan yang berkaitan untuk saya bacakan kepada panel. Okey, ada satu soalannya, Akmal tolong assist bagi mikrofon kepada puan yang di tepi ni. Cantik bati. Nice. Silau mata. Saja isi. Boleh tolong bagi mikrofon. Ada? Okey puan, bangun je lah puan, jerit sikit. Chef memang boleh dengar je, tak pun datang dekat sikit kan. Dewan ni payah sangat nak bagi mikrofon. Yeah. Okey, silakan puan. Cik Lima nak apa? Oh, ini kalau cakap 3 hari 3 malam tak boleh habis ni. Challenge dia. Kita try to summarizekan lah. Okay, boleh. So, siapa nak jawab? Cik Wan ke? For me, pakat-pakat lah. Because I can only speak for my restaurant lah, ya. The very tough moment because like she pelbagai-bagai lah. Dia senang nak ambil bangsa asing to kerja, to do all the different ni. Ini macam kita, because kita ni Malay restaurant, ya. Of course, I also have cafe. 9 ada cafe as well, you know. And I always notice, kita punya biggest problem right now is to get really very good experience and experience Malay chef lah. Yang ada pengalaman, yang ada that semangat, spirit is very few. It's like, orang kata, dalam 1000 tu boleh dapat 1 je. It's not easy, ya. Because many the new generation sekarang, diorang ni tak suka macam nak buat satu resepi tu kena 20 ingredient. Nak kena rempah ni, remeh-temeh. Masakan Melayu macam tu lah. Banyak benda. Sedangkan orang kalau macam restoran dia nak letak fish and chip ke ikan je, goreng masuk je boleh letak ni. Not all lah, some of it, ya. Yang restoran dia macam nak buat steak ke masuk panggang, is so much easier for them to make a salad, western food and bla 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 bla. Macam Cafe One juga,
in compared to Malay restaurant. So for me Malay restaurant tu macam susah tau. So that's why dia kurang datang minat kepada generasi yang baru sekarang untuk orang kata mendapat kemahiran untuk menyediakan masakan Melayu yang baik, yang all that. So kalau ada pun kadang-kadang bila kerja tak lama, bila kena pressure je dengan all that, and they leave. So for me the biggest obstacle now in our, sebab Wan baru lagi, don't forget kita ni baru 7 tahun start Malay restaurant compared to them 20 years. So our experience for Malay restaurant is that at the moment now. Puan Fiza ada nak tambah? First, kalau dekat Serai, kita punya challenge is the supply chain. Okay, how you nak get a better on the supply chain, and then on the manpower. But I think in the small scale, I don't think so ada masalah. Kalau macam kita dekat Serai, we are in the big scale, so itu is one of kita punya challenge lah, kan? And then the pricing, and then what is the concept you want to come with? Okay, adakah konsep Western, adakah konsep Malay, or because sekarang ni kalau ternampak dekat market, they want to something very easy. Okay, so tak payah pening kepala. Macam tadi Cik Wan cakap, kalau masak Melayu ni kena itu, kena ini, macam-macam semua kan. It's not easy nak come out dengan menu. Tapi with that, you must remember, people, they are not easy to duplicate your product. Okay? Yeah, that is the very, very important, how you can keep the secret recipe lah. So, what is the, orang kata macam mana, I selalu tanya, what make us different from others? Semua orang ada restoran. Okay, but Cik Wan punya lain, kita punya lain, but semua same concept. Tapi Cik Wan ada dia punya strength, menu ke apa. So, my question is, what make your menu different from others? Okay. Because that's the nama, that's the brand that carries your food. Yes. And then orang must always have that in very, orang kata, high quality, consistency, then people will come back again. Kalau nasi telur you is the best, they will always come for that nasi telur. And tempat lain orang nak buat nasi telur tu pun tak dapat jadi sebaik macam tu. Sebab apa? Kita guna benda yang baik-baik, bahan masak baik, chef pula treat benda baik-baik, everything. So it's like any business lah, you need group kan? Yes, everybody to understand why this food become terbaik. Because from the time kita pilih parang tu, from the time kita masak, from the time kita treat the food, from the time kita store the food, from the time kita buat semua dengan penuh kasih sayang, inilah hasil makanan yang terbaik. Okey, terima kasih kita bagi tepukan kepada puan yang bertanya. Okey, saya nak ikut kepada soalan yang tadi tu dan jawapan-jawapan yang diberikan oleh para panel. Saya bercakap tentang cabaran nak mencari pekerja, yang nak mencari chef yang terbaik untuk serve, untuk prepare the foods and everything. So, sekarang ni chef dan juga Puan Fiza, dia ada satu pendekatan yang baru. Kita go for central kitchen. Standard, kalau ada 10 outlet, 10 lah akan mendapat satu standard yang sama, kualiti yang sama, rasa hopefully sama, dan kita set the standard from our central kitchen. Adakah itu satu strategi yang bagus dalam F&B business? Saya jawab atau saya jawab? Okay, yes, that is one of the strategy. Because kalau tidak nanti you makan nasi kerabu dekat KLCC rasa lain, dekat Pavilion rasa lain. So macam kita dekat Serai, that is one kita punya strategi. We have centralized our kitchen, and kita punya, kalau kita tengok dalam nasi kerabu ke Serai Platter, mostly barang sauce ke paste ke everything daripada central kitchen. So maksudnya kalau you pergi makan mana-mana Serai outlet, Serai restoran, you makan Serai Platter, you makan nasi kerabu, you makan mi kari, everything you can get the same taste. Because semua paste, recipe, everything daripada central kitchen. And itu bukan only Serai, I think. Any big, orang kata big yang chain, yang run the restaurant. Rangkaian restoran. They have orang kata central kitchen to maintain the rasa tu biar semua easy sama. To control sama, right? Okay. Easy to control satu. And easy to control the pricing. Because why? You beli in bulk. When you beli in bulk, so you can demand. And also you can control the cost. You just imagine kalau macam kita Serai ni ada 20 outlet lah. Okay, setiap outlet dia purchase dia sendiri, ada dia punya own procurement. Memang tonggang langgang Serai ni. So
When everything control, purchase, everything supply chain, everything control by HQ, by central kitchen, dekat situ you dah boleh demand, dia boleh bargain the price, and you dah boleh control stock in out, kurang wastage, kurang pembaziran, and dapat more margin kalau you boleh orang kata bargain the price dengan your vendor. So that is the benefit lah kalau Okay, you ada. Chef, sekejap. Chef jangan jawab macam tu. Saya nak tanya Abang soalan tak lain. nafas, Jangan. Nafas pula, dia pula nak kata, baru Okay, lagi. Chef, sabar. Dia dah Okay. berhenti air dah. Tangan dah menggigil dia. Soalan ni, Chef. Bila Tadi soalan tadi tak tak habis, I nak, pun tak nak jawab nak, tak juga nak. lah. Okey. I have my different answer pula. Okey, saya nak tanya soalan lain. Apalah dia moderator Berkaitan. Tapi angle berbeza. Bila kata central kitchen is the most efficient way untuk kita handle kita punya outlet yang banyak dan sebagainya. Adakah relevan lagi kerjaya seorang chef? Okay, for me kan, central kitchen ni will always be tak sama dengan hands on by a particular group, whether a chef or the team of chef in the kitchen lah. Because bila contoh lah, bila Wan buat asam pedas saya sendirilah masak ya, untuk 5 orang ke 10 orang, 6 orang kan, it's like wow, marvelous. But the minute coming from the central kitchen, bila dah masak benda tu berjam-jam in advance and all that, and food do change, spices do change, sama ada buat kerutup ke, sama ada buat ayam masak merah ke, sama ada buat rendang ayam ke, benda apa benda, after a few hours, it changes the flavour. The problem with masakan Melayu ni, when you masak something fresh, it sits there for a few hours, 1 or 2 hours and develop flavour sedap. But anything more after the 10 hours, you can see the degrading in terms of flavour. Sambal tumis pun sama juga. Sambal tumis lemak ke, udang petai ke, apa benda, that's the challenge. So that's why I notice. Tapi sebab kita nak expand, kita nak control the quality of the food, so you need to have some kind of give and take lah, in order for them, because otherwise tak boleh. So that's why I for the longest time prefer to just have 1 or 2 restaurant. Yang orang datang hari-hari, just a team of my chef buat benda fresh, gempar-gempar, masak fresh and rasa dia wow, rather than having lambak everywhere ni apa semua kan dia nak buat duit. Lepas tu kan makanan tu jadi macam this is my honest feeling. So that's why one for the longest time is not interested to make it so big. Of course the money is great, of course the responsibility is great ni kan, but when it comes really much for quality food untuk Malaysian restaurant, macam Cina punya restaurant lah, better tak banyak tapi they can produce really. Japanese food macam tu, tak payah banyak-banyak berani, they can produce really because it's hands on. You understand not? Because the time frame bila kita masak benda-benda dalam central kitchen lama-lama ni, bila simpan storage sama dalam freezer ke apa ke rempah, it changes the quality of food. So automatically katakan makanan Wan bila orang makan tu is A, suddenly another chef buat dalam central kitchen ni, it become B or C. Trust me. My laksa Johor pun cannot be as good when I masak fresh. Even Wan punya laksa Nyonya pun cannot be as fresh. Bila I dah makan balik, macam like, that's why I never like makan dalam paket, dalam botol, dalam apa semua kan. Because bila masak fresh, it's totally different. Tapi kita meniaga. Nak buat macam mana kan? Nak buat duit banyak-banyak belian-belian. Kau tak akan dapat cincin belian macam ni dengan rantai anting-anting belian macam ni. Tak ada, jangan harap. Jangan harap. Murah je, Cep. Nak meniaga kan. Jadi that's why I'm just telling you the true story. Cerita yang benar. So Wan kalau boleh tak nak banyak-banyak restoran. Kalau satu, dua. Tapi dah my partner nak sangat. Jadi sekarang ni dia bergantung kepada apa strategi kita. Adakah kita nak serve ataupun kita punya vision, misi kita tu adalah untuk ada banyak rangkaian, we go for central kitchen. But kalau kita nak serve people dengan menu yang orang kata secara personalized, kita kena fokus kepada quality dan juga presentation of the food. Sekarang kan kepada macam restoran Melayu, one mana I'm not happy, I tell the chef, look, if you can have enough staff, certain recipe ni boleh buat fresh lah. Tak payah depend on central kitchen. So I'm giving you an SOP menu. Kalau SOP sambal ni buat sedap macam ni, dia buatlah bangun pagi, ambillah cili, ambillah serai apa semua kan, malam tadi buatlah benda-benda simpan. So that kita tak payah depend on central kitchen so much. You get me or not? So that you can have fresh. So that branches ni buat ni, so that because everything macam orang cakap tadi lah, you have to learn, you have to really understudy, That's why kita ada besar central kitchen kita di what they call that, Kepong, and kita selalu tengok, and we get a centralized kitchen for chef, also yang jaga-jaga benda ni pun to be very careful with apa yang kita buat, banyak mana, so that makanan tu tak buat terlalu banyak dan deteriorate dia punya quality, flavor dia and all that, just because kita nak jaga kita punya consistency quality ni. Memanglah kita nak semua rasa sama, tapi kita juga ada the challenges of all this.
Because that's why kita nak belajar more technology, how to preserve all this rempah and all that apa benda, so that it doesn't lose the flavour after going through all this thing lah, you know. Okay, so saya ambil 1-2 soalan daripada Slido ni untuk Puan Hafizan dululah Okay. Puan Hafizan, sebanyak 16 brands under Serai Group, how to balance the focus on certain newer fusion brands like GB, Chow and GB Co. Itu contohlah dia bagi. Maksudnya dia nak tanya macam mana nak balancekan fokus. Dan apa, mungkinlah boleh tambah sikit strategi kenapa yang kita nak kena ada banyak-banyak brand ni. Mungkin Puan Faizan ada jawapan? Terima kasih Puan. Okey. Kita strategi kita not only focus on the Malay kan? Malay cuisine. So kita nak variety. But variety tu is yang kita boleh kata Malay, Chinese, Indian, everyone in this country. So that is one of kita punya strategi kenapa kita come out dengan GB Chow, Chinese cuisine and then Malay. So maksudnya kita punya business ni relevant to everyone in Malaysia, in this country. But I think not only in this country, whoever yang datang. So kita punya orang kata market segment tu akan besar lagi lah. Sebab kita kena macam Serai kita kena ingat. Business restaurant is our bread and butter. That is our bread and butter. Kalau Cik Wan dia celebrity, dia lain. Dia ada 5.8 million income dia. So kita Serai kita tak ada. Once upon a time. Once upon a time. Okay. Ada pencen you. So macam Serai, this is our bread and butter. So kita kena make sure kita punya business ni kita boleh cater to everyone. Malay, Chinese, Indian. That is why kita come out. And negara kita ni negara pelbagai. Kita ada multinational, kita ada Chinese, Indian, Malay. So why not kalau kita come out dengan konsep yang berbeza? Sebab negara kita ni negara pelbagai, kan? Maknanya pelbagaikan market segmentation lah. Yes. So orang kata itu tak lari daripada yang orang kata apa yang kita ada dalam negara kita. So that is why kita dalam Serai Group kita pun come out dengan orang kata menu yang boleh orang kata cater semua. Means nak sama macam chef jugalah, represent Malaysia ya. Okay. Now, tadi kita cerita pasal restoran Melayu ni nak cakap pasal branding lah So then I started 9 restaurant now or 10 termasuk the KLIA now yang kita buka, which also very successful. And our cafe kita buka ni saya bagi nama Chef Wan's Cafe. So when I started this cafe, and kita ada 9, and I thought, how can I provide to all my fans yang selalu tengok I kat TV ni kat Morocco, dekat Italy, dekat ni, and I have all this wonderful recipe yang awak belajar, yang awak nak ambil pada the chef atau pergi sana, and why don't I put all this as a concept around the world with Chef Wan? So we started the cafe. By the tema around the world with Chef Wan. Bermakna kita buka menu tu, ada Vietnam, ada Myanmar recipe, ada kan. So we give people that. And you believe me after dah now masuk 6 tahun with all this cafe yang kita buka, then I begin to realize, let's study siapa yang makan restoran cafe kita selalu ni. You'll be so surprised kita punya baru ni lately yang kita have a look, rupanya yang banyak datang 90% is orang Melayu kita. Yang ramai datang is family yang bawa anak, yang makan, celebrate birthday, celebrate laki, punya laki bini anniversary lah, bapaknya birthday, bawa makan kan. So apa dia makanan yang mereka suka bila datang di Cafe Chef Wan? Forget about restoran Melayu tu, Cafe Chef Wan. Restoran Melayu 3, kita ada Bangi, kita ada what you call that, Bangsa and The Link, 3 ni. Wan tak berani nak buka banyak restoran Melayu because saya tak kurang percaya dengan, saya cakap adalah di central kitchen punya nak buat rempah-rempah yang jadi makanan saya macam ni tau. So saya kata biar 3 dulu, walaupun Wan ada banyak investor yang nak bagi duit ni, nak buka dekat Dubai, nak buka tu yang heran macam mana dia orang boleh pergi ke London, banyak orang nak sampai CIMB, Nazir ke apa? Chef Wan, I have this building, let's open a Malaysian restaurant, I want exactly macam ni bawa ke London. Orang nak bagi building, orang nak bagi duit dekat New York, dekat Istanbul, dekat apa pun. Perempuan ragat tu semua sampai I duk fikir macam nak ke tak nak ke, nak orang bagi literally giving you the money, okay? But my point here like larat ke? Nak ke? I'm 67 years old. Nak kerja setengah nyawa buka restoran cari duit ke macam dia ke? Kau tahu dia muda kan? Dia muda cerita aku ni bongkok pakai lutut tak muda sangat.
like she said lah, get the right people to do that and you can do it. Tapi once sebab tak kuasa, sebab after cancer, Adila kau nak mati-mati nak cari duit berapa juta, banyak mana lagi. Kan? Pakai satu cincin sudahlah. Tak payahlah pakai anting-anting macam dia. Kan? So that's it. So then I realised I'm comfortable in my own shoe. I might not make so much, but I have a wonderful life. Kau sini aku pasal travel tadi. Aku travel satu dunia tu, aku suka siapa lah. Kan? So I travel and you know, and I relax. I learn. So I learn how to balance at this age after building that brand for 36 years. And I handed the brand to my partner and this is the brand. Chef tak jawab lagi brand, apa menu yang dia orang suka dekat. Tak cafe, jawab yang tu. So the cafe orang buat tu punya. Dan we study. Even kita nak create macam dia lah, Cina ke apa benda. And then kita kena tengok what are the market. Then when we study around, kita tengok, wow. Rupanya 90% is orang Melayu kita. Kemudian bukan je orang Melayu kita. Yang orang Melayu kita ni makan apa? Let's have a look. Every day for months, for years, what did they eat yang diorang suka? Cak-cak datang. Oh, diorang suka mie rebus, suka laksa Johor. Benda-benda macam Italian fish and all this. You buat benda-benda yang bukan yang benda-benda Morocco pun. Walaupun around the world we chef one. Kalau nak fikir, apa, this Greek moussaka, benda pelik-pelik ni kan. Mampus diorang tak order. So then we realise, rupanya, Wan punya fan yang tengok lambat-lambat, dia laki bini datang nak beranak ni nak makan. Dalam banyak-banyak ni adalah anak seorang nak makan pizza. Tapi yang lain ni nak makan tu, nak makan ni kan. Ada satu orang nak makan paella. Yang lain. Tapi kalau kita ada satu bulan atau dalam satu minggu jual berapa banyak aja benda ni, don't you think banyak wastage food cost yang kita beli yang tak ni? Kan? So we have to look back. To look back and study apa yang paling. So kalau itulah orang nak makan laksa nyonya, soto ayam, why do you remove soto ayam in last season when the soto ayam is so popular? Kita boleh jual 150 mangkuk dalam masa satu minggu ke whatever kan. Then give what the people want and make the soto cheaper. Kalau selalu RM38 tak boleh turun ke RM30? Macam mana cara jalan kita nak buat murah? Because nowadays people don't have that kind of money anymore to go out to spend all that. People punya purchasing power is getting less and lesser. So you need to study who are the market. Orang datang. Kalau ni lah orang yang duduk sekitar KL East Mall, contohnya orang Melayu kita yang tak ada spending power macam ni. Diorang setakat pergi keluar nak makan 2 minggu nak belanja. Then how can we meet that? How can we reduce harga makanan kita to suit the people? Okay. Faham tak? Jadi Faham daripada tak? kalau setiap tahun kita bagi katalah 500 juta ke 1 million to charity and all that, can we take that 1 million or 500,000 charity money tu kita charitykan balik kepada akak-akak ni yang nak bawa anak nak makan murah ni, kita bagi murah sikit lah. Tak payahlah buat untung banyak-banyak sangat. Oh, ada pesanan tepi tu. Tu dia orang yang berniaga ni, dia orang kena untung je. Orang macam I ni yang kira tak yang berniaga ni kena bagi makan free je, untung tak kisahlah. So I'm different in my way. So bila one go for my meeting, I kata I want quality. And then my partner cannot lah bro, we have to make this money. I am not an entrepreneur. Okay, I'm telling you kalau ingat I ni entrepreneur, I'm sorry, I'm not. I'm not a good business person like that. Because as I only boleh fikir one, cuma as a chef aja. My matlamat is nak bagi orang makan sedap, nak bagi orang makan murah seboleh, nak dapatkan volume orang yang ramai. Macam mana? Kan? Lepas tu kalau untung lah. Sebab kita kadang-kadang kalau untung 2 juta, 3 juta, 10 juta pun, in the end they go to all my business partner. You get me? You jangan cakap dia orang tau. Ya? Oh, dia Cina punya partner ni buat duit dia money. Asal model pergi berjudi ke, dia pergi apa ke, dia ada. Kita pun tak tahu apa dia buat kan. Entah dia ada mistress ke, I'm sure your business ini boleh access secara online ya, Chef. You never know. So kadang-kadang kita teruk kali nak buat duit for the company berjuta, tapi kita terlupa nak jaga kebajikan all the orang yang datang kat restoran kita. Bagilah murah sikit kan. Asyik nak jual mahal. Tu my partner kata, we have to. One pula fikir sebelah macam ni. Saya lebih fikir more as a chef, nak bagi sedap, nak bagi murah, nak bagi affordable so that people can. What's the point of having a beautiful restaurant is empty? Yeah. Because it's expensive. I don't want that. Buat penat je. Kan gaji-gaji orang cukup bulan. Ini ke food cost kita? Ini ke operating expense? Ini ke profit margin kita dapat? Okay. Kan? For what? Kan? So I rather have lesser profit margin tapi continuously restoran tu penuh tapi orang ramai berniaga. So that's why dalam dunia perniagaan you have to think what exactly you want. Okay, very good points. Very good points. Okay. Kalau restoran kurang macam mana kan? So Chef, kita ambil soalan Chef. Dah tak sabar dah ada orang nak bertanya ni. Okay. Next question please. Itulah kalau bercakap dia memang susah betul nak berhenti. Tapi kita berikan soalan ni. Ada soalan yang nak tanya sangat-sangat. Silakan Puan. Dia nak masuk juga. Assalamualaikum dan selamat pagi. Lawa baju lap lip tu tak gatal ke?
Ada pula orang pakai labuci hari ni. Saya Raya. Chef bagilah peluang beraya Siap sebulan. wedding ni, kau tengok. Saya Ira Emiza, merupakan owner Loka Ceras, brand, salah satu brand Mara lah. Saya nak ikut sikit. Loka adalah jenama yang Mara bina, yang kita sediakan SOP-nya, kita sediakan latihannya dan kita sediakan konsepnya. Usahawan boleh masuk ke dalam bisnes itu sebagai brand operator. Loka adalah milik Mara. Dan this one, Puan Ira adalah salah seorang peserta Loka. Saya tak tahu soalan nak tanya apa, saya pun berdebar. Silakan soalannya Puan. Okay. Saya nak bertanya kepada dua panel, Datuk Chef Wan dan juga Puan Afizan. Okay, apakah kekuatan Serai dan Chef Wan Cafe membolehkan Serai dan Chef Wan Cafe mampu sustain dan semakin berkembang sehingga ke hari ini walaupun banyak kompetitor di market F&B? Itu saja. Saya dulu. Okay. Terima kasih soalan Puan. Okay. Our strength dekat Serai first is our founder. That is our strength. Because semua orang boleh buka restoran. Okay, tapi kalau you yourself tak ada commitment, tak ada accountability towards your business and you hire orang, you harapkan orang run your business, you won't go anywhere. Okay, like in Serai, our founder really hands-on. They know end-to-end of their business. So people cannot telling them all this nonsense because they know end-to-end everything about their business. That is very, very important. Okay, so nampaknya because sekarang ni trend, okay, buka business, buka cafe, hire manager and that's it. That one you can't go anywhere. And second is the team. The team is very, very important. You tak boleh work alone. That is what tadi saya kata, you have to put the right person in the right place. Okay? And then the third is your strategy. In Serai, sejak I think 4 tahun lepas, kita dah buat a major transformation dalam Serai Group. Which is kita cover now the existing and what is our future business, what is our future direction, where we want to go. So that is the transformation about. Then we know kita punya hala tuju. Then from there kita kena make sure kita punya strategi, okay, dalam Serai is align dengan kita punya misi dengan visi. Apa kita punya misi? Apa kita punya visi? Kita come up dengan strategi. When you dah ada strategi, you hire people yang you boleh trust. They can deliver, they can execute and company can get a good result. That is very, very important. Kadang-kadang kita Melayu ni bisnes, bukan nak cakap apalah. Mak buka bisnes, letaklah anak tu yang tak tahu apa-apa, kepala tu yang masih huha-huha lagi, suruh anak run the business, 3 bulan melingkup. Betul tak? Lepas tu kadang buka kafe, okey, sebab anak. Anak tak ada kerja, okeylah mak buka kafe sebab anak. Sama macam cerita chef dia tadi kan? Sebab minum baru ni kan, I ada 2-3 orang yang actually came to my restaurant to makan. Chef Wan ni anak perempuan I, dia baru habis ITM macam ni. Kita nak buka apa? Nak buka pastry. Konon nak jual pastry macam ni. I dengar je lah. I kata anak kau baru habis sekolah. Don't you think anak engkau tu patut pergi kerja dekat Serai ke, kerja kat restoran mana ke mana, belajar to learn a few years the business, kan, to be a good chef, to be whatever, and then to practice apa yang dia dah belajar tu and then learn among themselves and all that. And then finally get the confidence, baru pergi buka restoran. Apa saya tiba-tiba, anak I tak nak kerja dengan orang, susah sebab dia ada mind on her own. I'm like, okay. You know this bodoh punya answer jawapan tu kan. Apa saya sepak aja mak dia tau. Ya betul, bodoh. Bodoh, bodoh pun je, sombong pun je, banyak anak-anak macam tu. Because dia orang, mak bapak banyak duit. Mak bapak banyak duit kan. Jadi they think they can ni. That's why bila kita ada lambakan of all these restaurant banyak-banyak yang keluar yang tak tentu arah tujuan, also it hurts people like us also. Yes. Because you know why? When we can get quality work of people to kerja to focus and really improve the dunia hospitality F&B,
Tidak. Budak-budak ni kejap kerja sana lompat, kejap orang ni ambil, kejap dia tu curi, kejap dia lari hopping sana naik gaji RM50 pun dia tinggal. They will leave you to go somewhere else. Because why? Someone else is opening another restaurant. Padahal that restaurant lepas buka a few years, a few months saja, 6, 7 bulan, 8 bulan, dah tutup dah, bankrupt. Tak ada orang pergi. Sebab apa? Tak ada pengalaman benda macam ni lah orang cakap tadi. And sometimes people is very strange. Just because they can do 1 or 2 recipes sedap sangat, they have this idea that they can open a restaurant. Tu dia. Itulah back to your question, macam you as a business owner, you kena hands on. Kena hands on. Macam kita, you were tadi question tadi kan, what are the strong point? Even for me right now, after 7 tahun pun, hari-hari kadang-kadang, kita pergi kanan, ataupun 1 minggu 2-3 kali pergi meeting, dengar lah masalah chef, masalah customer yang datang, the complain ke apa, the kitchen, the buying the product, the food cost ke apa saja yang I set sampailah ke my board meeting tu, to answer to all the accountability of all the books, the account and how much profit we make and all that. And it's not something easy. Even sampai hari ni pun, for me, I tak tahu apa benda yang kita punya strong point. Kita ni kira, ialah walaupun kita maju pun lagi, but we're still learning, because everything is changing now these days. Macam orang cakap tadi kan, dulu orang datang kafe kita, yang makan ada jenis-jenis macam ni. Tapi sekarang, switch, suddenly tukar, semua suka pula dah makan makanan. So what they come is you, your Indonesian platter, your Vietnamese this, your Thai ni. Then they love that. So then I think like, okay, maybe this season new menu, kita nak tukar more towards what the flavour of what the customer like. You get because business tak guna buat benda-benda kalau kita letak orang tak suka, orang tak order. Orang tak reti apa benda tu pun. Betul. Walaupun kau pusing satu dunia ke around the world ke Chef Wan, kau punya idea, tapi kalau kau letak menu dalam tu orang tak boleh ni, tak jadi juga. So these are all the learning experience lah kan. So nak kata the strong point untuk ni, I pun tak berani nak cakap. Because for me, I think as for my brand, I'm talking about my brand lagi susah. Sebab one ni kena be very careful. First, I'm a celebrity chef. I'm known by people. The minute buka mulut cakap salah silap aja, kan, habis jadi viral. Kan? Anak bercerai ke, menantu macam ni ke, nak kena saman pun, all jadi. Padahal kita cakap perkara yang betul. Kan, benda. Walaupun kita tegur pasal politik pun, kan, nak sepak siapa pun tahu lah kan cerita dia, pun jadi juga, jadi satu orang nanti boycott restoran kita, tak nak datang macam-macam. So, sampaikan my GM mesti Chef Wan, bila you nak form your opinion dalam social media tu, be very careful. Don't sentuh politik, jangan sentuh agama, jangan padahal macam cerita yang Kavadi ni kau sampaikan report polis kan, pun jadi hal juga. Padahal aku suka tengok Kavadi, suka tengok Thai Busam, suka tengok The Feathers, kita cakap cantik lah kan, burung merak. Dah disalahkan kata kita ni racist budak dah jadi cerita macam ni kan. Padahal polis siasat tak ada apa benda. Cabaran cabarannya. So as a celebrity kan, it's very difficult for me. So I'm constantly needs to be in a good book. You get me not? So meaning I kena selalu jadi in a good book person lah. So that's why you have to be careful what you say, what you do. Tak boleh tersilap sikit. Because anything happen aja, your whole business can crumble. Cabaran bila you associate your brand, personal brand Katalah Wan kena tangkap ambil dadah ke apa benda kan besok kan. Orang ni. Kata Wan tengah tangkap dalam bilik berkhaluat dengan tak tahulah dengan Datuk Jun ke apa kita kedua. Padahal kita tengah bincang meeting ni kan. Aku nak buat apa dengan orang tua ni kan. Lepas tu dah kena tangkap dengan orang tua ni pula, dah kena khaluat, dah jadi cerita lain. Padahal tak ada benda. So you have to be very careful to be a celebrity hari ni kan. It's better for you to be seen in benda-benda yang macam ni lah, yang inspiring, yang share, to receive anugerah yang bagus untuk universiti, to go lecture, to inspire people. So you to do more charity work, to do all kinds of things to build the brand so that you look as the right person, what the public wants to see you and want to respect you. So you have to be at that level. Susah tau. Tambah mulut macam air ni, tahu lah kan, terlepas saja kan. Pepek-pepek kan terkeluar. Pepek-pepek kan terkeluar. Okay, stop dulu. Alright. Nah, nanti terkeluar benda lain. Dia duduk kangkang tu, I tak boleh tengok orang jantan kangkang kaki duduk. Masuk angin tu. Okay, kau tak tengok apa. Kau tengok dia. Tak apa, Chef. Lapat kaki bang. Okay, thank you. Kaki pasang susah tau. Okey, jadi kita boleh katakan daripada soalan yang kita nak respon, sebenarnya kehadiran owner di setiap outlet itu penting, mencerminkan komitmen owner dan di situ juga akan develop komitmen daripada staff. Okey, kita ambil satu lagi soalan. Okey, silakan Akmal. Silakan.
berpeluh saya tahu nak kontrol ni, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last saya jumpa Chef Wan tahun 2011 di Australia. Mana Chef Wan pernah lancarkan Malaysian Kitchen Night di Sydney, Australia pada masa tu di Under Madrid. Macam mana rupa boleh masih sama sehingga ke hari ni. Tak ubah banyak Yeah. Banyak anyway, to tour panel, saya Tashrik daripada Al-Kauthar Educates Group. Kami adalah provider pendidikan awal kanak-kanak. Kami ada lebih daripada 300 cawangan di seluruh Malaysia dan kami juga ada lebih daripada 12,000 orang pelajar lah di bawah Al-Kauthar Educates, jenama Al-Kauthar Educates. So saya nak keluar sikit daripada kepompong restoran ni tadi, di mana kami banyak fokus kepada satu, pendidikan awal kanak-kanak, dan kedua, apa yang kami would like explore is to have this kind of initiative kepada kanak-kanak. Seperti mana yang Chef Wan tahu, Master Chef Junior ada contestant awal umur 6 tahun. So we would love to explore the opportunity to have these kids to explore diorang punya capacity to have minat di dalam bidang chef ni lah. And then furthermore, saya nak tanya juga kepada Chef Wan tentang a lot of restaurant yang menawarkan menu untuk kanak-kanak ni, I think it's very limited lah. So when we handle with kids, kebanyakannya restoran ni tak cakna lah tentang kids punya menu and what sort of lah. So we love to explore more program with Chef Wan and also the Honor Serai Group to explore kita punya diversify kita punya business, tapi more towards kids lah. So what's the question? Lamanya nak tanya. Okey, soalan dia Datuk, kalau saya boleh Datuk, saya concludekan Datuk. Saya concludekan, pertamanya nak tanya macam mana kita nak menanam minat di kalangan anak-anak pelajar yang ada di taska milik Educates ni untuk membina kerjaya sebagai seorang chef. Itu satu ya. Yang kedua, macam mana kita nak sediakan restoran yang ada menyediakan menu, variety menus for kids. Sebab banyak-banyak restoran ni mak bapak je yang kenyang. Kids kadang makanlah sikit-sikit yang tu macam mana respon Datuk? Betul tak soalan saya? Betul. Alright, okay, silakan. For me, what kind of exposure lah basically you need people at that level lah. Well, because dia orang ni kanak-kanak, umur pun orang kata masih mentah lagi and all that, and they are of course developing their mind and all that. So to get them interest into bidang masak, sometimes benda-benda macam ni I always begin at home, daripada rumah. Sebelum kau nak hantar anak kau pergi restoran ke, nak belajar ke, nak kerja ke, nak apa, everything starts within your home. Tanggungjawab mak bapak tu sendiri. So when you take time, macam like I always take time to work with my mother. Buat kuih lah dengan apa benda apa, the minat comes there. So kalau kita nak anak kita ada that kind of minat, and kita perhatikan anak kita ni ada minat untuk buat-buat benda macam ni, and therefore kita spend a bit more time lah. Kadang-kadang kalau mak tak pandai masak pun, mak tu boleh juga hantar anak-anak tu to some cooking classes. For example, when I used to have my cooking classes, I have student as young as 12 tahun, 13 tahun pun ada. Minat buat cupcake lah, minat buat apa, they came. So daripada mula kita asahkan benda ni. So ada tempat-tempat where you can go to do lah. Ya benar. So it's at the initiative of the parent themselves. Budak-budak tu ada, but then you need. But you cannot put budak-budak umur at that age yang muda macam ni, kalau you expect them to come to Serai ke, to come to one restaurant to work, because budak-budak yang baru macam ni, they don't have knowledge and skill and all that, and it's also very dangerous to work in the kitchen yang menggunakan pisau, air panas dengan benda yang besar, angkat berat, because they are not at that level as yet. So that's why level macam you all ni, I always feel that you can bring lah, people kadang-kadang in a small group of budak-budak to learn to cook with some chef ke yang sanggup nak ajar, so that they have hands-on kecil-kecil, but it's more in a very controlled environment. It can be done. So that's why benda ni you can always asah. Dari kecil kita dah ajar budak kelas, hari ni Cik Wan nak ajar kelas nasi goreng aja. Amen, kau 20 orang aku ajar macam mana buat nasi goreng.
Budak gelak-gelak dah budak gelak belajar buat si goreng dah. Dalam gelak-gelak dah boleh goreng apa? Mi siam. Pada umur 12 tahun, 14 tahun ke 9 tahun kan. Boleh diajar. It's not possible ya. Budak-budak boleh belajar. And today with all this internet apa macam-macam ada juga. Now going back to tadi another question pula yang you tanya, I pun baru semalam when I sit down to do all my menu, new menu for my cafe, because kita every 5 bulan kita tukar, kadang 6 bulan tukar new menu. And so I said okay, we need to increase a bit of, because kita now dah study, dah tengok yang ramai datang, banyak order makanan. Wow, banyaknya budak-budak order this pasta je. Ya, budak-budak ni sukalah share mak dia orang apa. So I said okay, what can we do? Okay, so let's plan a menu for children yang kita nak masukkan dalam, yang excite. But then what sells actually kanak-kanak tumbuh, you takkan nak bagi benda-benda yang bukan kan? Kita nak benda sayur lebih, nak ajar budak makan. So can we do menu yang helps to get budak-budak yang yes dia nak makan benda tu, cheesy ada ni, tapi ada benda-benda elemen lain yang lebihkan protein, lebihkan ni, cut down on the pasta. Because you know what, special pizza kita buat untuk kanak-kanak pun takkan ini je kau nak letak. Kan apa yang zat kau nak bagi pada anak orang ni? Orang bayar pizza kanak-kanak ni RM15 kan. You have to make something more interesting lah yang kanak-kanak nak makan kan. So you have to figure out, what are there. So as a chef, that's my job. In terms of the nutritious aspect of barang tu, zat dia, quality dia, balanced diet dia. So you need to also consider how much protein the child is taking. Too much cheese pun tak boleh because the child upset the stomach. So we have to figure out benda-benda terlalu pedas pun tak boleh, benda-benda apa semua. So and then you said, okay, we have this that looks interesting because it's like a pie macam ni, and the kids might like to try the pie because this pie is created by Atuk Chef Wan, and Chef Wan letak macam ni, and so bagi budak try kan. So that's why benda-benda macam ni. And then kita tengok bila kita dah start introduce menu-menu ni dalam kafe kita, oh rupanya memang banyak budak-budak order ni. Ya chef, dia orang suka ni apa yang chef bagi ni. So it works lah. Okay. So that's why jadi kita nak bila family datang kita makan. The masalah sekarang ni selalunya orang-orang kita lah banyak especially orang Melayu kita ni, dia orang ni tak pandai beza antara restoran Melayu, kadang pergi restoran Itali ke restoran apa yang macam dia campur-campur je pun tak tahu, dia expect too much out of it. Dan sekali bila tengok benda menu, oh tak ada ni, tak ada tu. Kalau macam even macam Wan kadang orang kata, how come kita pergi cafe you tak ada ni, tak ada tu. Kita bukan restoran Melayu lah. What is wrong with you? Kau nak pergi cafe, aku nak minta asam pedas. Buat apa? Kan this is a cafe menu. Sampaikan cafe dengan restoran Melayu pun dia tak kerti beza menu dalam tau. Dia kata, bukan pasal kita pergi makan dekat D1 ada ni. Dia datang cafe you, tak ada pula benda macam ni. Kau ni mimpi ke apa? Kau tak buka menu around the world with Chef Wan ke? Kau tak nampak is Chef Wan's cafe ke? Kan dekat airport tu nak jual asam pedas. Halo. Kan? Maknanya menu pun kena tepat dengan tempat dan lokasi ya. So that's why bila orang bawa anak tu kena tengok jugalah. Kadang-kadang bawa anak tu kena pergi tengoklah. Kalau you pergi yang restoran Itali yang dia ni is meant for orang tua yang ada jual wine, takkan kau nak jumpa restoran kanak-kanak kan? So you have to understand kan. So you like a simple pasta tu boleh lah. Okay, alright. So saya ambil satu soalan ya dekat sini. Okay, dia belum jawab dia lagi lah, kasih chat dia lah. I sebenarnya I berminat dengan bisnes dia. Dia. Okay, because new business venture yang dia kata nak buat restoran tu. No, actually his business can go for IPO. You have really on track actually. Just you need to orang kata to look on the governance, on the orang kata the process, the people, and then just to do a bit transformation, maybe lah my comment, but it's look in the really right track if they want to go for IPO, because I tak nampak banyak bumi in this business. I think very rare, right? Very rare. Early education and intervention program for kanak-kanak lah. Orang kata high potential untuk you nak grow and untuk you nak go for IPO is quite interesting actually. Okay, Mara akan bantu untuk tujuan itu because AKE adalah kita punya strategic partner dalam membangunkan rangkaian tadika ataupun kita kata yang menawarkan pendidikan awal kanak-kanak dan juga early intervention. Dan saya boleh buat promosi sikit lah. Because why special about AKE? Because mereka ni menyediakan
satu program early intervention. Sekarang kita tahu kanak-kanak ada masalah autism, delay speech dan sebagainya. Itu adalah masalah-masalah kanak-kanak generasi sekarang. Jadi kita berkolaborasi dengan pihak AKE dan kita develop lebih banyak outlet yang cater for this special needs. So kalau Puan sebagai accountant melihat potensi yang besar yang ada kepada pihak AKE, kita take notes dan saya ingat kita boleh lihat potensi dan explore potensi tersebut dalam masa terdekat. Thank you Puan. Okay, saya nak bawa satu lagi ya. Kita bercerita tentang crisis. How you are going to handle the brand crisis. Macam tadi Datuk dah sebut dah. Kalau I cakap macam ni sikit keluar, cakap lucah sikit keluar macam ni sikit, dia akan impact kepada brand yang associate dengan nama chef sendiri. So kalau sebagai corporate branding kan, how you are going to manage this crisis yang memberi kesan kepada brand, dan how do you respond negative comment on Google review or food influencer. Ni sekarang ni food influencer akan bagi review. So kita nak kena quick respond kepada dia orang punya comments, dia punya negative respond dan sebagainya. Macam mana Serai handle this kind of situation or crisis? Okay, terima kasih soalan heavy juga tu. Saya ambil daripada sini ni. Bagus kan? Orang yang bertanya ni. Macam dekat Serai kita memang kita punya new tagline on the service is beyond the expectation. So that is kita punya new tagline that we set now, meaning that kita nak kita punya service tu always di top and we can give the orang kata customer experience tu beyond their expectation. So of course along the way, when you do business, complain here and there, betul tak Cik Wan? But for us, like me and the management, we take whatever the complaint, we take it positive. Of course, we need to quick respond. We tak boleh just leave it there and tak ada respond. Of course, as a customer, they will skeptical lah when you just leave it there and there is no response. Meaning within 24 hours, we must give a response to whatever the complaint in social media, Google review, anything. But we know this is orang kata with the era, orang kata viral, everything. And kadang-kadang something that beyond of kita punya control, people can viralkan. Macam Cik Wan lah kan. So people boleh viralkan. Tapi as long as we know our SOP is there, okay, kita follow SOP, but orang kata customer always right. That is we have to orang kata bear in mind lah, customer is always right. But the way you respond, the way you give a feedback, that is another behind the scene, that when any complaint ke apa ke, we come up with a discussion how we want to respond this. It's not like what I want to respond or what you want to respond, but we need to discuss what is the orang kata very general response and make sure whatever our response tu, kita kena make the other party satisfied. Tak boleh defensif lah bila orang komen, bila bagi feedback. You tak boleh defensif, and you kena ada konsep macam you kena konsep hati terbuka. Meaning you kena bersedia untuk terima kritikan. And from there you can learn. Because sometimes customer is your mirror. We are not perfect, kan? But we always, macam dekat Serai, we always try our best, you know. So to make sure we can give a best to the customer and we can, orang kata, come up with something beyond of their expectation. That is ongoing, which is orang kata non-stop. The process tu is orang kata non-stop. Every day we are looking something, how to improve our service, how to improve to give a best service to the customer. That is always non-stop. So same goes with whatever yang the new business. We are not in the comfort zone, you know. Actually, we macam Serai, macam whoever yang doing the business, we expose ourselves to the public. So we are not in the comfort zone, and please orang kata be ready. Back end, your SOP, semua tu to make sure orang kata apa-apa complain, viral ke apa, we know how to counter balik. That is very, very important, kan? Okay. Orang kata kalau katakan kena ada standard script tu, standard script lah. Okay. Kadang-kadang, you jangan suka-suka buat your own script. Nanti jadi viral lain. Betul. Kan? So all those things is very, very important. Baik, thank you. Chef ada nak tambah? Lebih kurang je saya jawab dari itu juga. Kita pun sama juga melalui benda yang sama. Kadang ada benda, so we deal it and act very quickly, fast and very positively. Because at the end of the day, we want to make sure that, you know, whoever yang complain tu,
also needs to be happy lah that yang kita ada ni, and then kalau kita ada solution apa, we make sure we go to the bottom of the issue, the problem yang jadi tu, and then handle it very quickly. Because when you deal with a day to day human ni bukan senang tau. Kadang kita bagi SOP, bagi benda dah perangai dia. Entah malam dah 1 minggu dia laki bini tak bergaduh kat rumah, entah tak projek ke, tak dapat apa ke, kan. Lepas tu besok pagi kan datang bulan ke apa, naik bangat, lepas tu dia terlepas cakap dekat customer. Ada. Jadi, because tak tahulah manusia kan, sikap masing-masing, terjawab salah sikit ke apa, dia tengah pandai barang ke dekat customer tu, hantar komplain dia pasal, kita datang restoran your host cakap macam ni, kita pun have to find out, why conversation ni jadi macam ni kan, why do you say such a thing and respond macam ni, and upset the customer kan. So, banyaklah, kadang-kadang dekat dapur pun antara orang perempuan boleh bergaduh pasal mak dia, kena resipi mak dia punya buah pulut hitam lagi elok. Padahal buah pulut hitam ni tau, boleh bergaduh. Bergaduh pasal Bangla punya boyfriend lah yang kerja cuci pinggan sebab Pakistan tu syok dengan dia, tak syok pun jadi. So macam-macam masalah yang ada dalam dapur yang kita have to handle ya. Okey, jadi maknanya sekarang ni we have to trust the process lah. Itu adalah proses untuk kita membina jenama, itu adalah proses untuk kita memastikan jenama kita sentiasa terpelihara. Dan proses ini bukan sahaja perlu orang kata apa, dilaksanakan oleh owner, tetapi semua staff yang ada di dalam bisnes kita itu bertanggungjawab untuk menjaga jenama kita dan memastikan berada di tempat yang terbaik lah. You have to have a lot of communication. Okay. That's why, 1 minggu tu kita ada this meeting, that meeting, masuk dapur, check ni, masuk walk in, tengok bawa ada chef, buka ni, So I'm always, bila I had time to do ni, kita pergi tengok. Kalau tak ada pun, my GM boleh buat, orang ni boleh buat, boleh apa kan. So that's why, you constantly have to be on your toe lah. Tak boleh terlepas pandang. Okay. So I'm very lucky because I have my very good partner who has 20 over years in the restaurant business. One ada GM pun yang also very good in the background. So and I appoint all my group executive chef yang semua ada sampai 20 years experience. So they are very experienced dalam bidang ni. So they are the one kata tangan kiri, tangan kanan saya. So that saya can move back and then tak adalah kata to be involved all the time dalam restaurant business, so that I can also focus on continuing my talk show, my travel show, my program masak, mengajar ke universiti ke benda apa kan, because that's what I want. For the longest time I've never really wanted to have a restaurant business, but then sebab dah tersepit ni dah buat je lah. Tapi but I still value me as Chef Wan. I still value my kerjaya di television. I still value my talk show. Bila Wan habis buat talk show itu, dia kata, wow, the response is so good, Chef Wan. Now, Astro nak bagi ada 13 episod a new talk show for 1 hour. Orang lain tak cakap, saya je cakap. 1 jam for 13 episod. Ada message dia cakap. Orang lain tak cakap, saya je cakap. Kan? So sometimes you also need to think also kan, restaurant business as well. But what exactly are you good at? If you're good at that, then buatlah apa yang suka kan. As long as it makes you happy kan. So that's why for me, mencari rezeki ni macam-macam cara kan. Sama juga macam you all nak berniaga pun esok kan, macam-macam cara kan, macam-macam jenis restoran you nak buat kan. Orang kata tepuk dada, tanya selera. Tapi apa yang kita cerita benda-benda macam ni yang berlaku ni memang normal. Prinsip-prinsip yang ada ni you must keep that. Walaupun kadang-kadang orang ni kata macam ni, you cannot. You have to be very focused. This is how I want, this is how it's supposed to be, this is it, and then ikut. Okay, Chef, ada soalan nakal sikit lah sini, Chef. Boleh saya tanyakan ya? Dia kata macam ni lah. Jangan marah saya tau. Janji jangan marah saya baca soalan je. Chef Wan pernah mengajar Gordon Ramsay memasak. Ya? Apa Chef Wan? Pernah mengajar, dia yang cakap. Chef Wan, dia kata Chef Wan pernah mengajar Gordon Ramsay memasak. Bila ke? Aku jumpa dia pun tak ada. Dia kata tu saya nak tanya ni betul ke? Dia buat social media kan. Gordon Ramsay tu dulu nak shoot dekat Malaysia pun minta dengan I pun tak nak. Okey. Nak buat show kan, dia ajak Wan kan, dia kata tak nak lah, dia kata orang yang maki-maki hamun chef. For me, I really don't like orang yang behave that manner because you show disrespectful to all your chef industry. I don't care whether it's drama ke apa yang nak buat, but nobody should undermine seorang. Bila kita bekerja dalam dapur ni,
you know, people have different skill, kebolehan dan ni. And therefore, kita tak boleh insult people. You know, dengan maki hamun, you look like a fat cow ke, you are this, you are that, and all that. And then to show to the world that it's okay to, for me, that's bullying. That's bullying, ya. So when you show something on TV to show that it's okay for the chef untuk maki hamun dengan namanya and all that, and I don't think it's right. Because in the kitchen, when you work, you need a good spirit, Yep. You need a kitchen to transform makanan into something beautiful, delicious. You need good energy. So therefore, kita kena ikhlas, kena sanggup tolong orang. Penuh kasih sayang. Yang tak ada pengalaman ni, kita tunjuk cara nak ajar. Kalau kau kurang ni, okey, kau hantar dia kerja dengan chef lain supaya ni tak boleh letak orang yang semua panas baran macam dia apa semua kan. Because it doesn't work. It doesn't work to produce food dalam keadaan panas barang. Kan, tak boleh. So that's why I never really value that kind so of. So tak ada ya, jangan kata chef ada apa-apa kaitan dengan Gordon Ramsay, okey? Aku nak ketukkan dia kepala dia kuali lagi ada. Sajalah chef, kita dah hujung-hujung ni. 2 jam sejam lebih dah ni. That's a reality show. Okey. Orang ni kadang-kadang bila tengok reality show dia orang percaya 100% bulat-bulat perangai dia macam tu. Sebenarnya kemungkinan is not that, it's just a show off. They're just performing it. They are stage actor. They had to do that because why? So that you know to generate chef-chef lain dalam keadaan tense, marah, this. And how do they do dalam keadaan stress yang macam ni? Because those kind of thing really happen in the kitchen. Memang ada chef-chef jadi macam tu. And then how do the chef react? How do people react? It's a reality show. Sometimes tak semestinya betul pun kan kadang. So dia orang rekakan benda tu macam Kardashian lah apa benda. So orang boleh ingatkan semua bulat-bulat, telan bulat-bulat benda tu betul. So yolah chef ni jadi maki hamun jadi macam ni. Oh, it's a hell kitchen and all that, you know. Not really. Not all chefs are like that. Ada orang tanya, betul ke Chef Wan, saya takut nak anak saya jadi chef lah. Sebab tengok macam tu Gordon Ramsay, how dia hina orang-orang dia market. Well, there are, the true fact in some kitchen, there are people like that. They are. Saya pun kadang macam tu nak jadi macam tu pun. Dah geram kan, pandai barat kan. Sikit tadi kan. Ada tremendous stress. Why the hell do you do this in that level? This is how I teach you. Why do you change that kan? And my partner kata, relax Chef Wan, relax. Calm down kan. Sebab sometimes we didn't understand kan. Kita bagi SOP. Kita dah hajar 5-6 kali dan besok dia buat balik cara macam dia nak buat. Because why? Degil. Because why? Because dia rasa itu cara dia nak macam ni kan. Okay. So ni kita nak bercakap tentang bagaimana kita nak membawa brand kita secara personal ataupun kita kata kita nak dealing with rutin harian kita ya. So ada satu soalan ni. What is the lowest point in your life and how you respond to overcome the situation? Everyone of us memang, of course kita akan ada lowest point of our life. So mungkin dekat kita punya penonton pun ramai sekarang ni mungkin berada pada tahap yang titik terendah ya. Jadi mungkin tips yang ada daripada panel kita ni boleh kongsikan macam mana kita nak bangkit balik, macam mana kita nak mendapat balik semangat untuk kita meneruskan kehidupan kita. Mungkin sebagai business owner, sebagai chef celebrity, sebagai CEO dan sebagainya. Please, anyone kalau ada yang nak kongsikan. The lowest point, yes. Every business. Ada yang kadang owner pernah bankrupt, dia pernah really in the situation where they're really down. Okay, the business down, everything down. But as a leader, first you kena ada disiplin. You cannot give up. You kena fokus and you kena consistent. So because kalau kita tengok the curve ekonomi itu pun dia akan macam ni. That is the fact in the world. Tak ada kalau curve ekonomi senang naik ni, tak ada. The cycle is like this. Kan? Same goes with economy, same goes with business. Any business pun dia akan melalui fasa-fasa macam ni. Turun naik. Semua business, betul tak Cik Wan? Betul. Semua business dia akan melalui fasa-fasa yang macam ni. That is why tadi saya cakap masa awal tadi, okay. First, you must know when you jadi entrepreneur, when you nak ada business, what is your focus? Okay, what you want? Okay, and where is the direction for the company? So when you ada all this, you ada the proper misi, visi, you tahu hala tuju business, mana hala tuju business ni for the next 5 years, for the next 10 years. Because kalau ekonomi, dia punya curve, every 5 years dia akan macam ni. That is normal lah kadang kan. I pun bukan pakai ekonomi tu, tapi agak-agak lah kan. So dia ekonomi dia akan turun. So when you dah ada the proper governance, you dah ada the proper misi, visi, then from there you akan ada strategic. How to achieve this, your end goal.
how to achieve this your end goal. So ada strategic and then ada the proper team. Kalau di Serai tu dekat mana lowest pointnya yang Puan pernah lalui? The lowest point of course after the IPO, after the COVID. Okay. After the COVID is really something yang for us to bangkit balik is not easy. Okay, tapi itulah because the strength is our foundation very strong. Like macam kita punya founder, they are very strong, they are hands on. So when anything happen, we can come up with something we can counter immediately. That is, I cakap always when you want to have a business, make sure the founder must be hands on. So you tak perlukan third party untuk nak advise because you know your business. You know this is my house and you know when anything happen, you know what you want to do with your house. Takkan orang luar nak advise you kot. Ini rumah you should know better your house. Betul tak? Betul. So that is the important of the founder, of the owner of the business. Memang itu is orang kata salah satu lepas COVID lah memang kita punya titik orang kata yang the lowest lah. Tapi lepas tu kita bangkit. Kita berjaya keluar daripada orang kata keadaan tu. Yang Means mana it's okay not to be okay. yes, Okay. It's really orang kata kita boleh bangga dengan apa yang kita ada selepas COVID. Di mana kalau kita tengok lepas COVID banyak company gulung tikar. Tak boleh nak sustain kan. And kita Serai alhamdulillah lepas daripada COVID, walaupun kita tak ada buat retrenchment, kita kekalkan pekerja-pekerja yang kita ada. And selepas COVID, kita bangkit balik. Tapi because kita tahu hala tuju kita. Mana kita nak pergi. The hala tuju ke mana, sejauh mana kita nak bawa company ni. So daripada strategik tu, kalau I selalu bagi tahu dengan whoever yang bertanya dengan I lah. I cakap kita tahu kita dekat point A, kita nak pergi ke point B. Tapi you kena remember, bear in mind, daripada point A ke point B, along the way ni, dia akan banyak harimau lah, krokodil lah, apa benda. There is no easy way. Betul tak Cik Wan? There is no shortcut way for you to success. So, you kena bear in mind, kalau this krokodil datang, apa benda semua along the way, so it might be kalau you nak ambil setahun untuk you be in somewhere to achieve whatever, maybe it takes longer a bit. Doesn't matter. Okay. As long as you know you always heading to whatever yang you nak achieve. Nak capai. So itu you punya matlamat. Matlamat business you, matlamat perniagaan you. So that is why the founder is very important. I nak tekankan the founder is very important. They must be hands on and kalau you ada business itu rumah you. Okay? Jaga maybe rumah lah maksudnya ya. Maybe outsider can give advice. For me, I always listen advice from anyone. But when I dapat all the advice, kita will evaluate, is that we can do in our business? We should know. Janganlah kita terima advice, bulat-bulat kita execute. That is wrong. Yes. Itu when founder tak faham dia punya business. Okay. Dia tak tahu apa dia punya business, so dia akan listen, end up, okay lah, the consultant bagi advice, this, end up, another way around. Tak jadi. So dia getting worse, lagi masalah kan. Kita terima advice, kita should orang kata filter lah. Which one yang kita boleh orang kata apply, mana yang kita boleh implement into our business, mana yang okay, mana yang tak okay, we filter. Betul tak? So that is very important. I tekankan founder is very important. You must take accountability, you must responsible to the business. Don't be someone yang spoon feeding. Sometimes the owner, sorry to say lah, kadang-kadang the owner ni pun kadang-kadang dia spoon feeding. Dia tunggu dia punya orang bawah-bawah. So kalau orang bawah tu bagi salah info, bagi salah advice, you will go somewhere else. Yes. You won't get whatever. Maknanya dia kena buat homework jugalah. Tak boleh harap 100% daripada staff ya. Okay. Alright. So that's why I cakap put the right person in the right place. So macam we dekat Serai, we need to give proper advice to the board. I need to answer to the board, whatever my option, whatever my proposal. End of the day, I need to answer for it. Either that is success or fail. So my responsibility is to give a proper advice. To make sure whatever my advice, whatever that we execute, we implement, we can see a good result. Alright, thank you Puan. Chef, anything to add from saya pula your experience? Beli tiket kapal terbang, pergi holiday. Itu je lah cara nak overcome. Apa pening kepala kan? Dah down. Kita tak boleh, Chef.
Tak semua orang boleh share. Beli holiday, Sama beli dia lah, holiday kita kan. pun time COVID dulu kan, you know, also like that. Because at that time kita ada 4 branch ke 5 lah. At that time, and suddenly, you know, there's no revenue coming in. And then what do we do with all the staff? Kita akan nak retrench diorang kan, sebab nanti kita nak masukkan diorang balik. Esok kemudian susah nak dapat balik, especially Malaysia bukan senang nak dapat, they have for good quality and all that. So I came up with the idea at that time, you know, how to create all this in-house hantar makanan, food, the tiffin yang kita boleh jual sampai 7,000 dalam satu minggu, you know, the tiffin food. So in the end, kita break even. So we were not so bad at all, where a lot of people were so surprised, but we were doing it at the time lah, to create and all these meals sending to office and all that. And kita more or less break even lah, boleh katakan not bad, you know. So again, that is how kita buat quick action lah, macam mana kita nak try to bring back, you know, walaupun kita tak boleh keluar, walaupun kita tak ramai, yang kita ada skeleton chef yang boleh bekerja. So what we can do from that. And then some of the staff also are also prepared at home at that time, you know, and send 2 hours, you know, to prepare benda-benda yang kadang tak boleh ada orang ramai dalam kitchen tu. So it was given to some other people to do this, to do that and all that. Kalau you boleh buat bawang goreng berapa kilo you bagus, you pergi buat kat rumah, you duduk diam-diam, tak ada orang kacau, you know. Jangan berdesing dah dalam bawang goreng tu. So kita try to ni lah, to cut down all that. But other than that, I think our restaurant so far for me, we have not gone down to that level yang ni lah. Of course, there are ups and down lah kan revenue kita, because mandangkan, you know, situasi, what do you call that, you know, ekonomi sekarang and all that, we bound to face that, and competitor tu biasa benda-benda tu. Tapi like I said lah, you know, bila berada dalam situasi tu, we will really sit down and look at the issues currently. If this is the issue and if this is what it costs, how are we going to deal with it, you know, in a very effective way untuk ni. So that's why it's important kita tengok benda tu every month on month, whether we can cut down the operating expenses, whether we can do this, or whether we can downsize the operation revenue ni this month by doing this. And then mungkin kita ada branch, kita hantar kat sini to make sure that mana yang lebih maju kita pakai lebih ni. So there's ways to go about lah. Dia macam juga orang main congkak juga lah, kejap ke sini kejap sana pun, you know, when we have issues like that, we of course need to look that. Alright, so maknanya apa pun masalah yang datang kepada kita kena respon, kita kena handle, dan kita kena bangkit selepas daripada, mungkinlah bolehlah sehari dua kita nak bermurung, kita nak bersedih, itu normal sebagai manusia, kita boleh bersedih dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh hanyut dalam perasaan, dalam menguruskan perniagaan, dalam menguruskan diri kita, dalam menguruskan kepimpinan kita. Perkara itu tidak boleh berlarutan, dan kita kena bangkit pada setiap masa untuk kita meneruskan agenda kehidupan kita. So very important to have also, macam saya ada banyak restoran-restoran kawan-kawan saya yang saya banyak kenal lah. Some of them are also French, American and all that. So sometimes we sit together also, we have coffee, we have a drink and all that. So we also sometimes share among each other, because every restaurant have their own issue kan. So dia akan kongsi, dia akan cakap, this how do we handle. So in some way, it will help each other. Because kita tak boleh rasa macam networking lah, nak kena ada networking. Tak boleh rasa macam masalah tu is masalah kita je. Betul. Dan kita kan ingat, dulu saya masa ada masalah macam ni, ini cara saya handle dia. Ini cara, so kita share lah. Okay, good. Because dalam berniaga ni kita tak boleh kedekut ilmu tau. Tak boleh tamak, tak boleh rasa kita ni, you know, buat benda ni sebab nanti kita akan kerugi ni ke akan ni apa semua. Rezeki Allah yang tentukan, betul macam dia kata lah, sometimes walaupun orang kerja kita bertahun pun, you know, dia cannot even duplicate kita punya own recipe to get it right, you know. Macam mana cara kita buat kan, because air tangan datang dari kita ni, and they can never do that, you know. And sometimes this is what it is, but you do. You have to deal with it. Okay, sedar tak sedar 2 jam dah kita bersiaran ya. Tak tahulah kalau masih tak puas, tadi Syah minta 3 jam, tapi mungkin kita pun ada agenda yang lain, tapi kita nak menghalau dia. Bukan menghalau, kita nak berhenti sebab kami ni waktu bekerja, kita diberi masa untuk 2 jam saja untuk berada di sini. Tak apalah, saya pun nak terkencing ni. Okey, apa-apa pun nak terkencing bukan boleh tunggu tau. Okey, faham. Jadi kita cepat-cepat. Tadi tak nampak duk kepit, kepit. Oh, you like kepit kan. Nak pergi dah. Okey, kita nak concludekan kita punya sesi hari ni ya. So, saya nak bagi mungkin seminit 2 kepada setiap panel. Untuk kita last words lah untuk audience kita. Silakan. Okey, terima kasih.
For me, I nak share our experience, our orang kata susah payah. Okay, to summarize it, be a good leader. To be a good leader, a lot of things, discipline, consistent, commitment, and you must orang kata suka dengan apa yang you buat. Bukan sebab gaji, tapi gaji of course. Passion lah, kena ada passion lah ya. Passion. So you kena suka dengan apa yang you buat. So, and as a leader, lead by example. That is always yang I tekankan to my team. If I want to be a good leader, lead by example. I kena disiplin, I kena put my commitment, I kena sacrifice, and to make sure people will respect us. Kan? So kalau you can be a good leader, people will respect. Because end of the day, to be success, you need a team. You need a good team. You cannot work alone. You need a team. How to make sure your team can have a same misi, visi, and mindset. So if you can orang kata build up that culture in your team, for sure you can success. Okay? So again I cakap, be a good leader. So from there you can go, sky is the limit. Alright, thank you Puan. Chef? Pada saya pula, to sum it all, I always tell myself, your heart must be in the right place. Ya, hati kena selalu ingat apa yang kita buat adalah satu pengorbanan, bukan saja untuk diri kita, terutama staff kita. So how are we going to do to take care? And here we have this wonderful brand and we have this wonderful recipe, but the recipe and the brand will not help to sell the product kalau the staff yang kerja tu, tak puas hati, tak happy, tak cukup gaji, tak naik pangkat, kan? So all this kita kena fikir selalu. It's not diri kita tau. It's no more us anymore. Even profit tu pun kadang-kadang kita macam tak berapa kisah. Kita nak like, how can we do that? And then after that pula kita nak kena fikir like, macam mana nak jaga hati pelanggan kita yang datang, kan? Supaya mereka ni tak payah keluar mahal sangat duit, tapi boleh enjoy the food. Macam my partner used to say, oh, your chef one, you should sell your restaurant food premium. Sebab you ni kan fine dining punya ni. I don't believe in that. Just because saya ni celebrity chef, just because saya ni famous, makanan saya kena jual mahal sikit. That people will come to eat my food. I don't believe in that. I believe in makanan saya is for everybody. Kadang-kadang kan, you be so surprised. Yang you tengok cendol orang jual RM3 lah mangkuk tu pun boleh sedap. Daripada cendol yang kita jual kadang-kadang RM15, RM18, RM20 pun kadang tak ada rasa apa. You faham tak? Orang yang buat pasembur kadang-kadang longgol-longgol kita kan, tuang kuah mamak kan letak sotong kan, RM8 lagi sedap daripada setengah hotel yang jual pasembur tiga. Why? Why? How can they do that and we cannot, kan? So that's why in many things kita kena fikir. So your heart must be in the right place. Bila kita buat apa-apa benda is nawaitu. Kan niat kita. Niat kita. Kalau kita niat baik, nak buat benda resipi ni terbaik, masak terbaik, jaga kebersihan, jaga apa, kita nak ajar budak ni buat betul-betul supaya dia orang faham. The prinsip dalam perniagaan success the business is you. Because you're the one who's going to cook this, you're going to make this the best, you akan jaga kebersihan, dapur kena bersih, baju tak boleh kotor, kena everything apa semua kan, and to discipline them. And because of what you have done hari ni, orang ramai datang restoran kita makan. Walaupun kita jual laksa saja, walaupun kita jual mie rebus saja, walaupun kita jual soto saja. Why? Because you make the best soto and people will come to queue up to just have that thing. So that's why in any apa bisnes selalu saya percaya, macam Wan nak buat kebun, garden cantik-cantik, saya kerja sampai cala-cala bala kena apa, orang kata duri lah apa benda dengan bunga kertas, and then baja buat this, and then before you know selepas seminggu, wow, daun lebar-lebar macam ni. Sebab saya belanja duit, beli jenis baju organik apa, and then the garden looks so beautiful. But I put a lot of work. Pagi pukul 7 dah bangun kan, siram pokok, potong daun, cari ulat lah malam nak tidur. Yeah, because for the garden to look good kan. And then nak jaga kucing Wan 14 ekor, daripada kucing jalang tepi jalan tu je, tiba-tiba jadi gemuk kan. I bagi makan, you gelak lah kan. Memang betul. Padahal kucing biasa je, tak benda beli kucing mahal, kutip pada yang makan kat sampah sarap tu, and saya jaga. Sebab saya bubuhkan sikap kasih sayang saya. Saya bela dia, bagi makan, jaga. So anything that you do in work, when you put a lot of passion, you put a lot of dedication dalam diri you and motivate, because this is the one, the driving force, orang kata. They empower you to be a good, like tadi lah, leader ke, chef ke apa benda, it's all this quality. You tak boleh lepas pandang. If you want to be successful, you have to work hard.
If you want to be successful, you have to be disciplined. If you want to be successful, you must also listen to hear pandangan daripada pekerja-pekerja you tuan, because they also have their own 1000 lain masalah lah and handle the kitchen. If it's small, the kitchen, how can we make them to work fun in the place? How can we make them to to feel comfortable working with us kan? Staff meal tak sedap ke? Can we improve the staff meal and all that kan? We need to do that. Are they working too much? Are we burning themselves sampai dorang setengah nyawa kerja tak berhenti kan? And it's too much, you know. And so why don't we give them, lesser working hour? Cukas so that they have quality time, so they can focus to produce the quality food. Walaupun sibuk, tapi kita ada enough staff handle. Mana tak sibuk kita. So you have to make a lot of adjustment dalam so many things in business. Because in the end, you must remember the business is not just about you. The business is about the whole organisation. Okay. Yeah? And when everybody comes together and think sama-sama cara macam ni and wants to do the best, and you become the best. Alright, so kita nak buat apa pun, buat yang terbaik, betul ya? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel, berikan tepukan gemuruh untuk kedua-dua panel kita pada hari ini. Lagi satu, kalau dapat bantuan Mara, dapat duit, jangan dapat duit je beli tukar kereta baru. Dapat aje bantuan duit je pergi cari bini nombor 2, gunalah duit tu invest untuk benda baik-baik, untuk bisnes tu berniaga kan. Orang Melayu kita satu macam tu dah, dapat bantuannya lain pergi duit dah. Alright, terima kasih. Saya ingat itu satu perkongsian sangat bagus daripada kedua-dua panel kita melalui pengalaman, melalui kepakaran yang mereka ada. Dan sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua panel untuk sesi pada hari ini, dan saya percaya tuan-tuan puan-puan yang mengikuti sesi Blast pada hari ini telah mendapat satu pengalaman yang baik dan satu ilmu yang mungkin dapat mengubah cara kita bekerja, cara kita berfikir untuk masa akan datang. Inilah Blast Talk yang akan membentuk generasi pemimpin yang terbaik untuk masa akan datang. Sekian, saya mohon ampun dan maaf salah silap saya, kelemahan saya dalam mengendalikan Blast Talk, dan insya-Allah kita berjumpa lagi di Blast yang akan datang. So over to you, Akmal.